Pozdrav svima ljudi, Kimi sa vama ovdje, dobrodošli na moj kanal. Ljudi, u današnjem klipu radimo prvi challenge, ja mislim, na ovom kanalu, možda i nije, nisam siguran. Radimo push-up challenge, nadam se da se tako kaže. Push-up challenge radimo, ja sam na svom Facebook profilu postavio status, kao ono, vi sada vidite verovatno to, kao za 20 minuta koliko lajkova bude, ja toliko budem uradio ono sklekova, bilo je 130 lajkova, ja sada imam zadatak da uradim 130 sklekova, inače da se upoznamo, sklekove ne radim. Tako da, sada ću pokušati da uradim ovaj 130 sklekova push up, ja radim više zgibove i to, sklekova je slabo. Pre nego da odemo na mesto destinacije, tamo negdje, tamo daleko, radit ću napolje, u prirodi, kako bi mogli, nemam pojma, bolje osvjetljenje, bolje sve. Samo bih vas zamolio sve vas, znači zamolio bih vas da se pretplatite na kanal ovog lika ovdje, ovog mog druga, svejedno ovdje, link ne pretplatite na kanal, već da se prijavite na njegov Instagram, da ga zapratite na njegovom Instagram profilu, znači link njegovog Instagrama će biti u deskripciji, a link mi je puno pomogao oko nekih stvari, tako da bih vas zamolio sve da ga zapratite, jer bi njemu to puno značilo, a mi idemo lagano sada tamo daleko. Tu smo sada u našem prirodnom staništu među ovim pticama i među ovom zelenom travicom. Nisam u kući kao što ste očekivali, ovih 130 iskleka ću raditi malo u prirodi, da mogu da dišem bolje vazduh, Samo kako da se javim, ovaj klip će trajati veoma kratko, zato što ću ovih 130 iskleka uraditi za jedno 10 sekunde. I to malo brzino, šalim se ljudi, idemo sada probam da uradim 20 iskleka i... Prva serija, gotovo. Ti ćemo me rasipuj. Ajmo jedan like za drugu seriju. Jedan like za ovog Jola koji šuši kao peder. Ugasi se. Sad sam puštio muziku, znaš. Isto tako. Rekao sam vam da ću za mjesec dana ponovo radim ovaj push-up challenge i da vidimo kako će to tada izgledati. Za sada 70 sklekova, na polovini smo, mislim malo više smo prešli od polovine. Dajte mi da radim zgibovi 1500 sklekova, vidite. Idemo dalje. Koliko je 20? 90? Moram malo pauzu, ljudi, ruke ne osjećam. Koliko su prošli, samo snimajte da mi kaži. Koliko su prošli, bar se kaži mi? 2,50. 2,50? 90 lekova, 40 lekova. Nećemo da sveckamo klip.
da ne mi ispale neke prevare, da ispadne Kimi zeza i nema da čujem nekog slučajno Photoshop li? Evo kakav Photoshop. Idemo dalje, a? Bicepsi su mi dovali kao bendit. Znači, ne smemo mi to da se preforsiramo, razumiješ? Treba da se posle edituje to. Ja se sjećam ruke, čovječe. 150 kleka, još 10 kleka. Šalim se, 90 kleka. Ujebote. Zajebana situacija. Sto! Ovo ćemo samo malo sporije, jer ruke ne znam šta se dešava, ne osjećam sam svoje ruke. Ne osjećam ruke da urajem. Se spustim. Bože. 10, 110. Još 20 kleka. Evo je serija. Serija i jebać ću mu sve, sad ću raditi 100. Koliko se imamo treba? 4,5 minuta. Znači radimo oko 2 minuta, mislim. Ruke ne osjećam, ja. Poslije Jovan će da laje tamo, jer mi je rekao ti ako radiš 50 kleka, ja im tamo da lajem. Joca, poslije te šaljem i tvoja devojka će ovo da vidi, poslije ga šaljem kako on laje Joca. 110. Su 20. Još 10. 10 za vas, sajmo još 130 lajka. Mislim, preko se. Publika. Fanovi, poslije slike. Nismo na zatvorenom prostoru, tako da izvinite zbog ovih zvukova. Idemo još 10. Koliko sam urio? 10? Aha. Znači. Push-upa. I kad postavim sliku i kad mi napišu Photoshop. Savić Alekso. Photoshop. Photoshop, a? Photoshop li? Photoshop, ma Photoshop. Ljudi, završili smo ovo 130 sklekova. Iskreno se nadam, pa 130 sam uradio, možda 129. Svejedno 130 sklekova. Ja se nadam da vam se ovaj klip svideo. I puno bi se zahvalio mom drugu Jovanu koji će sada laje. Imate njegov link Instagram profila u opisu, pa tako da možete da ga zapratite. Puno bi se zahvalio ako mi je puno pomogao da snimim ovaj klip. To je bilo to. Ovo je bio Kimi Push Up Challenge. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Pause.